Alright, memo ache na memo akwa ba mfa mra Nnawotwi dwumedie so Adom TV sanso twa ne ho ewa Sempa 94.7 FM. Nnawotwi akọ ababa beto ye bio ye ba na ye besi nkonya diska ya dwendwe oman Ghana ho se ne be ya oman Ghana be fa ne ntampa efra na Nnawotwi wo mu den nsem na esi ye nyina ye nim se kuma by election eba so bra MP no ho etoye no na wo se yetumi eyi foforo se na name MPP NDC and to independent candidate ko see any wo ho ekowie echi no MPP for candidate NSC our nim edi nkunim entiene ono na ye the elected member of parliament for Kumawu constituency Edison so Judicial Staff Association of Ghana JUSAC for Adom Munjuma to form say Arias bi wo ha wo say aban tuama omonsanka ye eno nso no omuhia ene salary review bi o say ba so ene allowances and 70 no ene omodon omunjuma ego form na wotwe eba so eno ntu no yenya nkra say sales bi wo Ghana ha ayema enam so munya adwuma nti 48 hours anka wo so mudi omunsama anza mo hu say o we yema ni bill na ya den omunyina ape so e wo ho eno ho nsem so ebeto dwa na wotwe we mu nso no ye di Africa Union Day Africa we continent no ye di besi ho no mpanifo etumi e de kuo bi si ho a ye de dwendwen o continent ho hwe say be den amayako yenim ye di ye dasi ho e di sa Union Day no na more details be if IMF no so beto dwa ye tete say nsem bi ho IMF boy kokose ye nhwe ne yie ye say some 16 project bi won so and programs ho ye ba be review and nso ho nsensem ebeto dwa National Food Suppliers Association threatens o meko strike say ka abandi omo no omo ntua omo say nya de a SHS for BA school no headmasters no also omo ni to so benye aduane efi omo nchen eno no mu nso no caterers nso de beto dwa say omo nso se la bantu omuka nti omo so da so a ewo fie na wotwe wo amunso in fact eno a na ye Chief Justice nominee Justice Gertrude Tokonu okochia Parliament Appointment Committee omototo na no se ombetumi amana baba ye Chief Justice ewo omai we ye nyina enim se Chief Justice oho no wa retire into retire o se enye obi hye na name eno na Justice Gertrude Tokonu President aboni din se onhwembe Chief Justice eno an okochia Parliament Appointment Committee na wotwe we mu nso no ye di menstrual hygiene week ankofo brave say enam senko my bebre entumi into sanitary part enam ne boy din nti abanhwe na onyi taxes eda sanitary part so emunsem so ebetu dwa na wotwe mu na wotwe am so na president eko Elmina eko commission the Elmina fishing harbor omo esi no foforo na wotwe we mu nsensem bebre so betu dwa bakwa na edimu akotene pa GMPC ane petrol essay nsensem abase GMPC chairman Freddy Wasimewu Blay troka atade koma petrol essay say Ghana yensa share Jubilee oil field bakumu ewa deep tunnel west cape 3 point no yinya defi anadako ho no be ya nkomumra na omum so embeto bi nko na minister say da be yenye ne sa bibi sa ekwan wo ha o se etumi fa so ye enye wo ena also otumi etu ho anamo sensem beto dwa CSOs bebre na abonkonya aka kire president ebe ya enka oma chairman Freddy Wasimewu Blay no onhwe emfio as chairman for GMPC na yeko okumewu no nsensem bebre beto dwa se vote buying eko so pa na no na ye bisa se vote buying na ewo Ghana ha no ye be den na yetumi etu ase efi Ghana politics mu na emom ye the spectacle no tukumewu de no so ene Dr. Rashid Pelpo oye MP for West Central and a member of Mines and Energy Committee oba be kansa na yetumi ene na design kome ho ye yesebeka Duncan Amo ye executive secretary wo Chamber of Petroleum Consumers nso ono so be join ye ewa homa no so ye ne din komo MPP so be may obi a ye ne be din komo ewo ha na menka wo say adwumadie ye ne wo na edie wadwenkyera no ehia ye pa entiko ye social media handles na fa wonsem ana wadwempo a wo abasa nsem yi no ye ba be din komo wo ho eye GMPC any petrol nsensem aba any vote buying na ewo Ghana amanyo say mu so eno so for adwenkyera to ye be hwe akan mo bia so ate ne a wo so wodwen ye from Samuel Kojo Brace obetuna from Kojo ana SKB me ena me tenemu edema team akuku dam edi ano me dem I'm just a voice
me represent your team no. And on behalf of the team, your camera for your directors in ano, your try on your bar, your then send some no ebe to joy. That's a pass all do a free dinner at our share Adom TV and the OTSO radio so our Asempa 94.7 FM. Your try on your bar, you say a bar and some no your better na near to me. I drink you. Only enter.